tubahe ikaze bakunzi ba Inuma Media no mwaka tugezaho ibiganiro byinshi bya siporo bitandukanye tugora ku ngingo zitandukanye ku mugabane w'Uburayi ziba zikomeye kandi tukazisesengura mu buryo bw'imitsi. Uyu munsi tuyoganira kuri equipe ya Manchester United aho tugiye kuganira kuri project 150 equipe ya Manchester yihaye umutoza Robert Amorim. Abafana ba equipe benshi ba equipe ya Manchester barimo baribaza ni umutoza ukwiye komezanya muri iyi project cyangwa ni umutoza ukwiye kugenda. Abanyakatari bati ino equipe muyiduhereze. Saudi Arabia harimo haravugwa yuko hari umuherwe ushaka kuza agafata equipe ya Manchester United. Ndi kubona umusesenguzi bwana Joshua agiye kuza tuganire kuri no project ya Manchester. Joshua, amakuru meze neza kabisa. Uri amforme? Ndaforme, abantu bagiye kubikunda. Tugiye kubasesengura project ya Manchester United yitwa 150. Bazaba Manchester United yiziza imyaka 150 imaze. Project izaraninga muri 2028. Tugiye kuyisesengura yose from scratch kugera hejuru. Abantu murabikunda cyane. Yewa ni projet izaba imeze ite? Joshua, dufite equipe ya Manchester United twibukije amateka yayo. Equipe ya Manchester United ku gikombe cya championnat 2013 yatozwa n'umutoza Sir Alex Ferguson. Mu kugenda abona projet yiwe kugira ngo iraninge neza ari uko haza n'umutoza David Moyes avuye muri equipe ya Everton. Yari umutoza ubona karaninga abaherwe bamani bo mu bintu bitari bagenda yari family BWIZA ibonye ibintu bitari biragenda bati katuzana umutoza ufite experience. Bajya kuzana Luis van Gaal muri equipe y'Abahorandi yari amaze gukora ibintu bidasanzwe. Babona ibintu bimwe baragira bati katuzana Van Gaal avuye muri equipe ya Manchester United. Baravuga bati katuzana umutoza w'izina nka Jose Maria dos Santos Felix Mourinho yakoze amateka muri equipe ya Chelsea araza nawe biranga. Muri equipe ya Real Madrid byakunze bazanye Zidane kandi ni umutoza w'izina, ni umutoza wavuye muri wakiniye equipe ya Real Madrid. Akoze ibintu bidasanzwe yo Champions League 3 natwe tugiye gushakira mu mwana wacu. Bazana Ole Gunnar Solskjaer byanze batunaruka dushaka umutoza uzadufasha kubaka projet ya mbere bashatse kwibakira ku mutoza Erik ten Hag biranga. Now dufite umutoza Robben Amorim. Robben Amorim ni muntu ki bugana kimici. Abantu benshi n'abakunzi ba Manchester United benshi baba babajwe no kumva ese ikipe yakiri gutsindwa biri guterwa n'umutoza nahindura system. Umutoza niwe kibazo. Uyu mutoza Robben Amorim ndagira ngo ubwire ko ngewe for me tubishyize muri project bihaye he's the right man for Manchester United. Urugero rwa hafi nagwere na background ye yose. Yes, Robben Amorim atangiye gutoza ahantu yatangiye kubakira ibigwi ni muri Sporting Club Braga ni n'ikipe yakiniye. Robben Amorim yari umutoza tactically ushingiye ku gitekerezo cya Baxley, ariyo iyi system iri moderne yo gukinisha abadefenseri batatu, then ugacungira kuri mediane irimo abakinyi babiri, ugacungira no kuri system yubakiye kuba wing back yaba uw'ibumoso yaba uw'iryo bose bashinzwe ku ruwari imwe, then ukaba ufite abakinyi babiri inyuma y'umwataka. Robben Amorim icyo gitekerezo Sporting yamubonyemo nk'umuntu waza kubahereza ibintu bakeneye, kuko Sporting Lisbon yayihesheje igikombe cya championnat bamaze imyaka 19 bataratwara igikombe cyo muri Portugal cya championnat. Iyo ngiyo ni fact igaragaza ko Robben Amorim hari uburyo ari umumanager uzi kuriftinga trophy, uzi gutwara ibikombe. Hari ikintu abakunzi ba Manchester bakunze kwibaza system ya Robben Amorim ntabwo ari system itwara ibikombe, kuko bitewe n'uburyo arimo arayikinishamo abakinnyi b'equipe ya Manchester. Ni system ibagarambisa gukina basubira inyuma cyane kurusha bakina offensive, mu bigatuma equipe ya Manchester ishobora gutsinda umukino umwe today ejo ugasanga Manchester iratakaje. Byari gitangaza ko na Robben Amorim maginde imikino 3-4 agatsinda 3 yikurikiranya akaza kanganya 2 mani burya yavamo. Robben Amorim system ni ikibazo cyangwa ikibazo n'abakinnyi? Before yuko ngera kuri system nyemerera mbanze mvuga aka kantu. Ndagira ngo ubwiye neza iyi system ya Baxley Robben Amorim yayihesheje igikombe Sporting maze imyaka 19 itaragitwara. Iyi system bavuga ndahita mbihuza na champion. Robben Amorim ibingi tuvuga nubwo tuvuga ngo yabikoreye muri Portugal. Ese Portugal bari bahuye na Man City before that, Man City bari bayitsinze bine. Iyo ni system imwe, ariko ninza ku kibazo kiri muri Manchester United. Nureba ikibazo kiri muri Manchester United impamvu atari kuderivaringa style cyangwa se karite z'abakinyi bafite
ntabwo izifitinga muri system ari gukinisha. Urugero rwa hafi naguhereza, Pep Guardiola niwe wigeze kuvuga akantu keza muri master class yo kuri Sky Sport, yigeze kuvuga arababwira ati bari kumubaza amaje gutwara igikombe cya shampiyona I guess ni 2019, baramubaza ati ase Pep Guardiola uratekereza ko bahindura system y'imikino yawe? Ati buriya ikintu abantu bagomba kubanza kumenya, dukina system runaka bitewe na karite y'imikinire runaka, cyangwa se karite z'abakinnyi dufite kugira abantu bahite babyumva. Tujye muri equipe ya Man U, noneho karite na karite ko Pep Guardiola yagaragaje ko systeme ariyo abakinnyi bifite ari bo garanti systeme. Yego. Roben Amorin karite z'abakinnyi ture systeme ya back 3 no turefere no muri sporting. Erega gereranya no muri sporting, reka nkuma baratandukanye. Tureba ni kuri karite umufana w'ikipe ya Manchester United yabona koko karite z'abakinnyi afite systeme ya back 3 koko nicyo gisubizo cyanya. Urugero Roben Amorin maracya kumwanya uvuga ngo abakinnyi ifite bashobora kuba abakinnyi batafitinga muri system yanjye, Kamindire mbe nakina mu gihe system ya back 4 y'abakinnyi bari basanzwe bamenyereye, igihe noneho cyanyacyo nzabona abakinnyi bafitinga muri system yanjye ahubwo nzagaruka kuri back 3. Dufite Diego Daro wa defense, dufite Lukshaw, dufite Amad Diallo, dufite Matas Delight, dufite Harry Maguire, dufite Heaven, dufite Lisandro Martinez na defense batandatu. Yego, bose akunze kwifashisha muri system ya back 3. Yego, kubwawe nabahe batubona bafitinga muri filozofi. Manchester United imbigereranyije na karite z'abakinnyi aho yaravuye bari gutanga umusaruro, afite back 3 irimo Goncalo Inacio ku ruhande rw'ibumoso, akagira defense irimo Zeno de Best, ikagira n'umusore Ousmane Diomande ubiyobora defense mo hagati. Yose karite navuga ku kintu cya mbere z'aba defenseur bafite n'aba defenseur bafite taille, aba defenseur barebare. So nje kubihuza n'igitekerezo afite muri Manchester United, na prefera yuko aba defenseur banjye batatu yaba afitemo umuyobozi nka Lisandro Martinez uhengamira ku ruhande rw'ibumoso, icyo ndacyemera. Afite umwana bita Reniero, ni umuntu ufite future imbere nziza muri terms ya project yo kuraninga project. Uri kumva ko byashyika 2028 maybe ijana 150. Hari some facts cyangwa se ibintu bigaragara atangiye gufasha club. Urugero rwa hafi, Reniero ku myaka 18 niba abasha kuderivaringa kuriya n'umukinnyi wa equipe de France wa under 21 equipe ya Man U yaratangiye guhabwa muri equipe nationale. Exactly. Ako noneho twajya ku mukinnyi uyobora abandi, ngewe ikintu na preferamo hariya, afite umuntu uri quick ubasha kuresponda vuba bita Matis Delight. Reflex ze zirihuta, abasha kuhita abona ukuntu muvumaze kuba defenseur one on one, n'umuyobozi. Even ibyo bintu yarabikuranye ari umwana muri Ajax, nubwo bitatanze umusaruro aho kuri, ariko exactly uramubona ko ari umuntu wagarutse muri Swad. Ibaze ko last score up yari amaze amezi 12 atabanza mu kibuga, so yagarutse muri equipe nationale. Ni ibintu biri kugenda bitanga umusaruro. Nanone twajya ku kibazo abantu benshi bafite Man United. Yego, imbere nakunze ijambo Michael Owen yavuze ati Man United noneho nishimiye ko ari club iri kubasha gutsinda igitego kimwe igatsinda ikindi. Ibyo ngibyo nibyo biba bikeneye mu mukino, ariko nyuma y'ibyo se yakora iki? Defense yakabaye ibasha kumanaginga game, kuko nk'iyo ureba match ya nijoro ya Bournemouth bakinye, ariko Man United igera kuri stage umunota 80 ayifite ibitego 4-3. Yego, ivugaruka no ku kintu cyatuma umufana Manchester United yizera ko project 150 exactly umufana Man yabona ko Man ari ikipe ya yes. Urugero rwa hafi, iki kintu wagarantse umufana Man ngo ine ikipe yatwara igikombe. Fact ya mbere Roben Amorim aza yasoje ku mwanya wa 16, kuko 17 hari hari Tottenham. Ni Roben Amorim utari watangira imisizo. Yego, exact ndabyemera. Ako sezo yayifashe United maje gukina agesi ni imikino 5. Yego, imikino 5 kumva champion. Roben Amorim yaje muri phase retour. Roben Amorim yari imikino ya phase yatoje Ten Hag, kuko Ten Hag yatoje imikino ya mbere ya phase igera kuri 5 bahita bamwirukana ku mukino wa West Ham batsinzwe 2-1. So uri kumva ko
aho ngaho ahantu ufatiye kirebe mu kwa 11 ushobora kuba uri umuntu wa managinga ukabasha kuza mu myanya y'imbere ariko ntibyakunze. Impamvu byakunze nawe arayisobanura aho ati ngiye kuzamo hagati tactically kuba nakumvisha filozofi y'imikinire yanjye abakinnyi mfite ntago bihura kuko nireba umwaka ushize yakinishije academy graduates cyane kugira ashaka ibisubizo y'abakinnyi yazamufashisha this season bakumva filozofi muri iyi season baza kumufasha so biraza ntibyatanga umusaruro ayasoza ku mwanya wa 16 this season nuza kubibona ari planning out ya big 4 abantu bari muri big 4 ni hot arabashyuhiye cyane nicyo ngicyo ni fact ya mbere. Iyindi fact Man United yakinye UEFA Europa League final ubushize yari club ishobora guhura na Real Sociedad, club nziza. Atletico Club Bilbao yaheshwaga n'amahirwe yo gutwara igikombe. Aiza nureba n'uburyo barostinze final n'uburyo buri frustrated bari badamiye club ego exactly ndabyumva no something ishaka kuguprovinga yuko Man United is changing everything. Urugero rwo hafi naguhereza Man United mu myitozo amazi iminsi hari amakuru azamuka yuko bari kuvuga ati Man United yaswitchinze from back 3 to back 4 ariko nakunze Amadi yarukuntu yabisobanuye yavuze ati twebwe nuko abantu bari inyuma y'ikibuga batajya babibona sometimes dukina na back 4 biterwa na opponent runaka ni uduforosa kuba twaswitchinga into 4-4-2 cyangwa se 4-3-3. Urugero rwa hafi naguheza Oliver Glasson ni umutoza ukina style imwe na Ruben Amorim ariko Oliver Glasson yari kukubwira azamukira mu makipe ya Red Bull uramujyango wa Red Bull wose ira Red Bull yaravuze ati amara amakipe yose ya Red Bull ya company yawumize na Red Bull. Igitekerezo cyari ki yarakubwiye ati system numva ibi flexible kuri njyewe ni 4-4-2 so kubera atari yakintu yarababwiye ati sometimes abantu babona ko we are playing with back 3 ariko njyewe most of the time in the game I'm playing 4-4-2. Urugero rwa hafi sometimes uzabibona equipe iri in possession atari out of possession iri muri position. Man United sometimes uzabona hari flank imwe cyangwa se uruhande rumwe rwa Madrid rwagiye cyane iyo rwagiye niki rest defense y'aba defenseur batatu baba bakeneye undi muntu utari buheze inkuni ngagende cyane ari we sometimes ubungu bari gukinisha Diagonal ubwo rero exactly so bumva ko they are playing with back 4 exactly bahise baswitchinga baswapping ama position bahita bajya muri back 4 ariko kubera ko bari in possession nta muntu wabibona no one can see that body in possession ako sometimes baba baruzize possession they are playing with back 5 nibyo kuri equipe ya Manchester tubona ko umutoza Roben Amorim agifite byinshi byo gukosora kandi ikipe yiwe in equipe irimo irapromisinga. Joshua ngushimire cyane kusesenguzi akangaka abantu mugiye kuryoherwa tugiye kubakubita one of the greatest channel mugiye kwenjoyingaho football iri modern mukumva ubusesenguzi bwose. Kora like, kora subscribe, ukore share kuri bagenzi bawe ndakeka ko wabikunze siga na comment babikunde kuko dufite mu cameraman original Ezida Sensio ariko ntabwo ari cameraman gusa ku ntebe y'ubusesenguzi ndahari tuzajya tubana. Dufite abasesenguzi batatu Rumenenwa Maxime Joshua Kimmich ndetse na Ezida Sensio twese muzadukunda kandi muzabirwa n'ibyo tuzakorera. Caca mugire umunsi mwiza subscribe aho hasi aho.